milango inafunga, se twende mustade, twende sema M23 zijiretire Goma muzima, angalia gudro gisi watu make saa ya busubuhi hakuna hata mulango inafungula. Ndabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rutende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2025, aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira amakuru mashya tugezeho kuri uyu mugoroba hagaragaza rero bidasanzwe biri kubera mu mirwano ikomeye. Mwamenye se ko abasirikare ba Fdnb na Fardc bamwe batangiye guhungira muri Tanzania. Nanjye ni inkuru mbonye irantunguye, ariko turaza kubabwira uko bigenze ndetse nuko kuri ubu bikomeje kugenda bimera. Aho rero benshi mu bari gukurikiranira hafi bijyanye n'iyi mirwano baratubwiye ati ibintu ntabwo byoroshye, abaturage n'ingabo za leta bari guhungira ibaraka no muri Tanzania. Uduhaye amakuru rero nk'uko abivuze kandi abigaragaza n'umuntu bigaragara ko afite amakuru adasanzwe, aho ambwiye uti impagarara y'ubwoba byihuse byibasiye abaturage bo mu duce twitwa Tuswima, ahitwa Rusambo mu kwezi duherereye mu ntera ngufi uvuye muri centre ya Mboko. Benshi bahise bahunga berekeza mu mujyi wa Baraka, mu gihe abandi bari kugenda barijya muri Tanzania ni Burundi kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Nahise mubaza nti ese harimo n'abasirikare? Yego, abakata nyama nabo barimo, bari kurira Amato barwana bahunga. Ni page ikomeye y'amakuru tugiye kurambura tukareba uko iyi operation yagenze. Turaza kandi no kubabwira Uvira uburyo amasasu yumvikanye byagenze. Hagati aho rero uyu munsi ushobora kuba wumvishije iby'imyigaragambyo yabereye Igoma ntusobanukirwe. Nagerageje kuvugisha uri umunyamakuru Igoma Safari ambwira uko bimeze. Reka rero mbere ko dukomeza n'ubundi tureba amakuru twabateguriye tubanze twumve Safari tubwira ibyabereye Igoma mu magambo make musobanukirwe, maze twinjire turebe uburyo aba Fardc bari guhungira muri TZ. Ismana situation ya Goma nta kibazo, ni imyigaragambyo yabaye, ni greve, ariko ntabwo ari greve ko butere ngo imyigaragambyo yuzuye, ni marche cyangwa se ubwo niba twabyita urugendo rw'amahoro cyangwa iki, aho abaturage barimo kwamagana amahanga akomeje gusaba M23 kwiva muri Uvira. So nibyo byo bari ibyo ngibyo byo abaturage barimo bari kwamagana leta z'ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bikomeje kubwira ko M23 iva muri Uvira, ngo ntibashaka ko M23 iva muri Uvira. Arabyo bashaka ko iguma muri Uvira nk'uko yagumye no mu yindi mijyi, kubera icyo abaturage ba Uvira nabo abera mbo bari babisabye AFC bemera yuko bari bari bukoriye imyigaragambyo bagatangirira muri stade bakagera no kuri MONUSCO zirangabo z'umuryango w'abibumbye, hanyuma bakahasomera memorandum. Ubwo memorandum ni igipapuro kiba cyanditswe, noneho bamara kugisoma hanyuma bakaba batanze ubutumwa ku muryango w'abibumbye uri gusaba AFC yuko iva muri Uvira, kandi abaturage bo muri Uvira badashaka, ndetse bari no kwamagana nyine leta ya Kinshasa yo ikomeje n'ubundi kugira. So nibyo en fait nta kintu kidasanzwe cyo mu mujyi wa Goma kabisa, nuko nabivuga, nta birenze, nta kibazo kirimo, nibyo kabisa. Sawa. Ngayo nguko rero ni umunyamakuru Safari waduhaye amakuru atubwira situation iri Igoma, ndetse kugeza ubu urugamba rwo rurakomeye. Ni munyemerero noro banywanyi tudatevye duhite noneho twinjira kuri page ikomeye tuje ku mirongo imbere y'urugamba. Amakuru bayampaye nayanditse, reka nyasome babwire uko bihagaze, babwire situation ihari uko ibintu bihagaze ndetse nuko urugamba ruhagaze. Amakuru ari kuva muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ryagabye ibitero kuri AFC birangira bitagenze neza ndetse bamwe basubira inyuma. Amakuru aravuga ko Fardc na Wazalendo baramutse bagaba ibitero ku birindiro bya AFC biherereye mu midugudu yitwa Makoboranga Rula n'ahitwa Kasekezi.
nyuma y'iyi mirwano yamaze amasaha menshi. Amakuru aravuga ko ingabo za leta zasubijwe inyuma na AFC, bikaba rero bivugwa ko zahise zijya ahitwa Pemba mu gace kari hafi y'uduce twahitwa Irakara, ahitwa Swima, duherereye mu ntera ibirometero 20 uvuye mu mujyi wa Mboko. Iyi ni imirwano yo kuri uyu wa mbere yasize abaturage mu duce twa Swima, Rusambo mu kwezi bahunze, gusa amakuru avuga ko hari benshi bakomeretse. Ni mu gihe imirwano ikomeje kugenda ikomereza n'Ibaraka. Reka rero duhite tujya Ibaraka naho tubabwire uko bimeze, ndetse n'amakuru y'ahangayo aragaragaza ko bamwe bari kwinjira muri Tanzania bahunga urugamba rukomeye rwakaze muri ibi bice. Amakuru dufite aravuga ko rero imirwano muri aka gace ka Fizi iri kuvugwa mu umutekano ko wahungabanye cyane, bituma abaturage n'ingabo z'iki gihugu zirwana ku ruhande rwa leta muri utu duce twahitwa Ruswima, Rusambo na Mukwezi bitagenda neza. Amakuru avuga ko ingabo za Fardc n'iz'u Burundi hamwe n'imitwe y'abazaro na FDLR bahunze icyarimwe bahungana n'abaturage nyuma y'imirwano ikazi yabereye mu hitwa Ngarura na Kaseka muri grupoma ya Makobora nkuko tubibabwiye haruguru. Iyi rero ni imirwano yaturutse ku bitero ingabo za leta zagabye. Impagarara n'ubwo baro byihuse byibasiye cyane abaturage batuye uduce twa Swima na Rusambo duherereye mu ntera ngufi ya Makobora. Benshi bahise bahunga berekeza mu mujyi wa Baraka, mu gihe abandi bari kwimukira muri Tanzania ni Burundi kugira ngo barinde ubuzima bwabo. Bizongeye kandi amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko ingabo nyinshi za Fardc zasize ibirindiro byazo zihunga zijya muri Baraka, ibintu bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage batuye muri aka gace. Kugeza ubu nta tangazo rirambuye ry'ubuyobozi bwa leta ryashyizwe ahagaragara, mu gihe abaturage bakomeje gusaba ingamba zihuse zo kubarindira umutekano no guhagarika imirwano ikomeje gusiga aka karere ahantu habi, ndetse bigateza n'ibibazo bikomeye abari muri ibi bice. Ni mu gihe kandi hagati aho hari andi makuru agaragaza ko Uvira amasasu akomeje kumvikana hafi y'agace ka Kasenga nyuma y'uko hari haramukiye imyigaragambyo mu rujijo rw'umutekano n'impungenge z'abaturage. Amakuru yizewe ari guturuka muri Uvira twahawe na Mwanandake uherereye muri ibi bice aravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo hari kuvugwa imirwano ikomeye kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa mbere. Humvikanye urusaku rw'amasasu menshi mu gace ka Kasenga, ibintu byateye impungenge nubwo abaturage bari muri ibi bice. Nkuko amakuru abivuga, ayo masasu akekwa kuba yararashwe n'imitwe ya Wazalendo, bikavuga ko yaragamije kuburizamo imyigaragambyo yari yateganyijwe gukorwa n'abaturage. Iyo myigaragambyo yari igamije kwamagana amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinjwa gutanga amabwiriza yo gusaba ihuriro rya AFC twirwaneho kuva mu gisagara cya Uvira. Abatanga buhamya batubwiye ko urusaku rw'amasasu rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu dusozi dukikije quartier Kasenga hafi y'umujyi wa Uvira. Ibyo byabaye mu gihe rero gito ariko bigamije kugira ngo biteze umutekano muke n'ihungabana rikomeye ry'abaturage. Ibiro bikaba bibaye byatumye imyigaragambyo yari iteganyijwe itabasha gukorwa nk'uko byari byitezwe, isa n'ihagaritswe by'agateganyo kubera impungenge z'umutekano. Kugeza ubu haracyari urujijo ku bizabaye nyirizina no ku cyateye iki kibazo, mu gihe abaturage bakurikiranira ibibera hafi muri aka gace bakomeje gusaba umutekano wabo ko warindwa kandi bakabaha ibisobanuro byimbitse kubimaze igihe bigaragara muri ibice. Ikibazo cyongeye kugaragaza uko umutekano wagaze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ukomeje kuba muke mu gihe ibibazo bya politike n'umutekano n'uruhare rw'amahanga bikomeje gushyira abaturage mu rungabangabo, nk'uko rero bamwe mu bakurikirana ibiri kugenda biba babitangaza. Bamwe rero bakagaragaza ko ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara byateje igikuba gikomeye mu baturage. Mu yandi makuru dufite aragaragaza ko ifungwa ry'umupaka wa Gatumba ryabaye igihombo gikomeye ku bukungu bw'u Burundi n'akaga ku mibereho y'abacuruzi bo mu gisagara cya Bujumbura. Ifungwa ry'umupaka wa Gatumba ryabaye igihombo gikomeye ku bukungu bw'u Burundi n'akaga ku mibereho y'abacuruzi b'Ibujumbura. Hashize ibyumweru bibiri umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ufunzwe. Ingaruka z'iki cyemezo zatangiye kugaragara mu buryo bugaragara cyane cyane ku bukungu bw'umujyi wa Bujumbura. Abacuruzi benshi barimo kwibasirwa bikomeye mu gihe ibikorwa by'ubucuruzi byari bishingiye ku masoko yo hakurya y'umupaka bigenda bisubira inyuma ku muvuduko ugaragara nk'uko abatanga amakuru babivuga.
amakuru aturuka muri Bujumbura City Market izwi cyane ku izina rya Sione nimwe rero muza isoko ryawe n'ingaruka zikomeye mbere y'ifungwa ry'umupaka iri soko ryakiraga buri munsi amagana y'abacuruzi baturukaga mu bice bitandukanye byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo birimo Uvira, Sange, Rubirizi, Ruvunge, Bwegera, Kamanyora, Bukavu. Aba baguzi baguraga cyane imyambaro, ibiribwa, ibikoresho by'amashanyarazi n'ibindi bicuruzwa bisibanze bigatuma ubucuruzi bugenda neza ku mpande z'ibihugu zombi. Ariko kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2023 umunsi umupaka wafungiweho isura y'isoko ryarahindutse. Abacuruzi bavuga ko abakiriya babo bakuru babuze bituma igurishwa rigabanuka ku kigero gikabije, amaduka menshi arakingwa hakiri kare mu gihe bamwe mu bacuruzi bataha batagurishije n'akantu na kamwe. Umwe mu bacuruzi ukorera mu isoko rya Sione wifuje ko izina rye ritatangazwa yagize ati kuva umupaka wafungwa abinjiraga baragabanutse cyane, abanyekongo nibo bakiriya bacu nyamukuru, iyo bataje ntacyo dukora birangira dufunze amaduka kare tugatahana ubusa. Undi mucuruzi nawe ukora ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga yavuze ko igihombo gikomeye gikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Ati isoko ryacu ryashingiraga cyane ku bakiriya baturukaga muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ubikorwa byarahagaze n'abatwara abantu n'ibicuruzwa hagati y'ibihugu byombi bamaze guhagarika imirimo. Twese twarashobewe. Kubera izo ngaruka zikomeye, abacuruzi barasaba leta y'u Burundi gutangiza ibiganiro byihutirwa n'ubuyobozi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo hagamijwe ko imipaka iby'umwihariko wa Gatumba bakongera gufungurwa kuri bo. Gufungura umupaka niryo shingiro ryatuma ubucuruzi busubira ku murongo, imiryango igashobora kongera kubona amaramuko nk'uko rero babigaragaza. Benshi muri abo bacuruzi baragaragaza impungenge zikomeye ko hazazaho ubukungu bw'akarere cyane cyane mu gihe umutekano ukomeje guhungabana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kubwo wabo umutekano muke usobanura guhagarara ku rwego rwose rw'ubukungu, ubwikorezi, ubucuruzi no guhanahana ibicuruzwa hagati y'ibihugu byombi. Mu by'ukuri umupaka wa Gatumba wafatwaga nk'umuyoboro w'ingenzi w'ubucuruzi n'imikoranire hagati y'u Burundi na Kongo, ubu ariko wahindutse ikimenyetso kihagarikwa ry'ubucuruzi n'ubukungu. Ingaruka zabyo zikaba zigaragara ku mibereho y'abaturage bo ku mpande zombi nk'uko babigaragaza. Ikibazo kikaba kije mu gihe umujyi wa Uvira wafashwe n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025. Uvira ni umujyi uri hafi cyane ya Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, kandi ubarizwamo ibiro byinshi by'amashyirahamwe mpuzamahanga harimo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye UN. M23 yongeye kubura intwaro muri 2021 igizwe ahanini n'abatutsi bo muri Kongo. Kuri ubu igenzura igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kinshasa irashinja u Rwanda kuyifasha mu bya gisirikare mu gihe Kigali hakana ibyo birego, igashinja leta ya Kongo n'u Burundi gushyigikira FDLR, umutwe w'abarwanyi b'abahutu b'abanyarwanda bashinjwa gukora jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nubwo amasezerano mpuzamahanga atandukanye yagiye asinywa agamije kugarura amahoro mu karere, amakimbirane aracyakomeje. U Rwanda rwakomeje guhakana raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zivuga ko rwaba rwarohereje abasirikare gufasha M23. Hagati aho M23 yinjiye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo yowe na Corneille Nangaa aho ari ayobora komisiyo yigenga ishinzwe amatora seni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo huriro rirasaba impinduka zikomeye mu miyoborere ya Kongo hashingiwe ku ntara zishobora kuba zakigenga. Ku rundi ruhande, Burundi bwohereje abasirikare barenga 10,000 muri Kivu y'Amajyepfo bafasha ingabo za leta ya Kongo hamwe n'imitwe ya Wazalendo FDLR shyigikiwe na leta ya Kongo. Nubwo M23 rero bimeze gutyo yo yakomeje kugenda yigarurira ibindi bice bitandukanye nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe rero uhagaze mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ko informa wacu atubwira ibi bikurikira cyane kugira ngo igere mu mujyi wa Baraka n'ubundi ukomeje guterwa ubwoba n'uko M23 isaha yawicaramo. Yego, ibi byose biri kuba, ariko n'ubundi gahunda na misiyo ihuriro rya leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zazanye uburakari cyane, bafite misiyo ikomeye cyane yo gusubira mu mujyi wa Uvira byanze bikunze, nyuma yaho n'ubundi abazalendo bari batangiye kwinjira mu mujyi wa Uvira mu buryo bukomeye cyane.
yego kugeza ubu mu bindi bice byifashe gute bibyegere aho ngaho abarwanyi bahagaze gute ku bijyanye no gucunga poe bagenzura cyangwa se kuri poe d'observation byo byifashe gute? icyo nakubwira cyo mu mujyi wa Baraka Maginga na n'ubu ngubu imbunda ziracyasakuza cyane aho bita mu gace bita Makampani, hakomeje kuvuga urusaku rwinshi rw'imbunda n'amasasu. Ntabwo twari twamenya ngo niki nimba ari icyarababa kuvuga ngo ni ukuzibura, ariko uburyo urusaku rumeze ntabwo wamenya ngo ntabwo twari twasobanukirwa ni iki cyabaye, ese ni imirwano irimo nyine birakomeye hano i Baraka mu mujyi mu gakaritsiye bita Makampani. ni ibicika ni moto na n'ubu Maginga ya urusaku ni rwinshi rw'amasasu. Bwana Safari, ibyo biri kubera Makampani byatangiye ryari? Byatangiye n'ubundi mu rukerera rw'uyu munsi. Yego. Kugeza Maginga ya n'ubu rwose urusaku ni rwinshi cyane ariko ku rwego rwo hejuru. Ntabwo wamenya ngo ese ni imirwano y'ubuye, ese ni iki, nuko bifashe gusa natwe turabaye kugira ngo tuze kumenya ikivumbutse muri uru rusaku. Cyangwa se yaba ari abazarendo bari gusubiranamo? Ntabwo Maginga ya nakubwira ngo muganga gusubiranamo cyangwa n'iki, ahubwo icyo nakubwira turategereje kugira ngo dusuzume neza dutangaze ibintu bifatika bitarimo kubeshya, kuko uru rusaku rwatangiye mu rukerera. Urumva hari abibaza ko wenda ba 23 yaba n'ubundi yigereye i Baraka bakaba barimo basakiranye cyangwa bakaba bari gusubiranamo kw'abasirikare, ko bikunze kugaragara ko bakunda gusubiranamo ihuriro rya Fardc n'abazarendo. Maginga urumva ntacyo nagutangariza, ariko urusaku Maginga n'ubu ruracyahari rw'imbunda n'amasasu, abaturage n'ubwoba bwinshi. Kugeza ubu haba wenda hari raporo igaragaza ibyamaze kuba ndetse no kwangirika muri iyi mirwano yazindutse? Maginga ya nta byari byatangazwa, ariko ntabwo byabura kubera yuko ubu bwato bwarikuraga amabomba akomeye cyane, ariko ari nabyo nashingira mvuga ko mama 23 kuba yemeye kurekura iyi makubura ya kabiri ari uburyo bwo kugira ngo barengere abaturage, kubera ubu noneho ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bari gukoresha imbunda ziremereye cyane, ariko nakubwira ko cyo bafite ari ibikoresho. Maginga ya igikoresho kuri we rwose kirahari, kandi ni ibintu bisa nkaho biboroheye cyane gukoresha ibi bikoresho, kuko bazanye abasirikare noneho bafite tekinike zikomeye, ndetse bigaragara yuko batandukanye n'ubundi n'abari ku rugamba ku myuzo ya mbere. Yego, ku zindi agisi byifashe gute Bwana Safari kugeza ubu ngubu? Nakubwira ko n'ubundi ku zindi agisi cyane muri Uvira hari indege yashatse kujya gutera umujyi wa Uvira, ariko indege ku ruhe ruhande? ku ihuriro rya Fardc nyine niyo yashatse kujya muri Uvira nyine, biba ngombwa ko bayiyobya nyine yayobye. Yego. Icyo nakubwira ahandi n'ubundi ni kuri za Rwitsa, kuko n'ubundi bikomeje kugenda n'ubundi amadubu n'intare bahangana na bamwe mu bazarendo bake ndetse n'ingabo za Fdnb. Yego. Ariko urugamba rukomeye cyane nanone ruri muri Karehe, aho bikomeje kuba ibicika muri aka gace. Ni nk'igiki kidasanzwe kiri kuba muri ibyo bice bya Karehe kugeza ubu tuvugana? Ni imirwano ikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo kugeza Maginga ya imirwano irakomeye cyane. Yego. Birumvikana ko bitoroshye na gakeya, kuko urumva kuva imirwano y'ejo kugeza Maginga ikaba ihari,
urumva ni ibintu bitoroshye habe na gato. Yego. Urugamba rurakomeye kandi rurakomeje, kuko n'ubundi nakubwiye umupango wa Tshisekedi. Yego. Nari ndimo nganira n'umwe basa nk'abari hafi ubwo rimwe nari umuyobozi mu bice birimo kubera n'imirwano, yanganirije ambwira ko n'ubundi gahunda bafite ari yo kugaba ibitero mu bice byose kuko babaze kuvumbura ko M23 ifite abasirikare bake. Bivuze ko bashaka kugaba ibitero mu bice byose kuri axe zose kugira ngo babashe kubasubiza inyuma kuko bamaze kumenya ko badafite umubare uhagije. Niyo gahunda n'iryo banga nanjye yaringanirijeho gakeya, arimo ngati amaginga ya ibyo M23 yigira Tshisekedi yabivumburiye umutwe, ndetse na perezida w'u Burundi aho bavuga ko bo bafite abasirikare bafatika bagiye kugajya bagaba ibitero ku ma axe yose ya M23. Yego. Ubona ko birimo gutanga umusada ukomeye cyane, kuko muri make urumva nimba bagajya ibitero ku ma axe yose, nyine urabona ko harimo bimwe bibafasha bakaba bakwigaruza agace bitigeze bigaragara ku mirwanire y'ihuriro rya Fardc na Fdnb mu byagiye bibanza. Ubwo rero gahunda n'ubundi n'iyo ngiyo, magingo yawe nta wari wamenya niba M23 hari icyo iri bukore cyangwa iri buhindure mu mirwanire, kuko n'ubundi gahunda y'iri huriro rya Fardc ari urwitwe n'ubundi nk'uko babigaragaza, kuko abo nakuze ko bafite imisadi ikomeye cyane kandi bafite abasirikare benshi baje kubafasha. Yego. Ubwo urumva rero birakomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi imirwano ikomeje kugenda iba ku ma-axe agiye atandukanye. Nkaba nakubwira nko muri za teritwari ya Warikare naho nuko n'ibicika nyine hose imirwano. Nakubwiye yuko gahunda ari yo gucananyikisha ihuriro rya AFC kugira ngo noneho bo kubera ko bafite abasirikare n'imisadi itandukanye batesha umutwe cyane AFC kugira ngo noneho biborohere gufata ibice n'ubundi M23 yafashe. Bo bari gukora icyo abo kuri M23 kugeza ubu mu gihe babona ko bamaze kwataka impande zose. Amaginga ya M23 nakuvamo muri aka gace Kivu. Yego. Barasa nkaho n'ubundi bo basa nkaho bagiye kubanza gufata kwiga ndetse no kurebera hamwe uburyo ki basubiza inyuma abo basirikare basa nkaho bahindutse koko mu mirwanire bagizemo urwikango. Yego. Kuko urumva uburyo babafataga siko babasanze. Yego. Bigaragaza ko n'ubundi bo babashije kubanza kugira ngo babige nyine kugira ngo barebere hamwe buryo ki bakoresha imbaraga zose zo kugira ngo babasubize inyuma, kuko uburyo noneho imirwanire y'aba basirikare. Yego. Itandukanye ngo n'imirwanire ya mbere, kuko icyahindutse ni igiki kugeza ubu? Ikintu cyahindutse ubundi nta mirwano yabaga birenze iminota 5, ariko maginga ya ni ukurwana n'amasaha akaba amasaha, nta gusubira inyuma kubera yuko bari kuri misiyo ikomeye. Umusirikare ari gufata agatubutse cyane, ariko bari kuri misiyo irenze amafaranga Tshisekedi yarayashoboye ashoboka, kuko abawazarendo bamwe batari bafite agaciro basa nkaho bo bivanye mu kazi twari turimo tuganira, bavuga ko umusirikare uri kurwana ari kubarirwa
ari kubarirwa umushahara ukomeye cyane wa buri munsi ngo kandi ajya mu rugamba barangije kuwumuha ngo niko bimeze. Ni nayo ngurare afite ndetse ni nayo mpamvu wumva ko bafite imbaraga cyane kuba baratangiye mu mudugudu wa Pemba bakarasiga ku musozi wa Munene bagafata Kaskafi urumva Kaskafi yari mu biganza bya neza bya mama 23 bagakubikamo inshuro bakagera Makobola ya kabiri. Ibyari ibintu bicika cyane ku rwego rwo hejuru ndetse n'impinduramatwara ku gisirikare cy'ihuriro rya Fardc bafite misiyo ikomeye ko bagomba gukuramo aka gace cyane cyane ka Uvira bakagashyira mu biganza byabo, noneho bakabona kongera kwavansa gutekereza kubigarurira ibindi bice kuko n'ubundi gahunda ngo niyo ngiyo yo kwambara mama 23 ibice byose yaba yarafashe ndetse bagakomeza bakagera no muri no Kivu kuko ngo gahunda niyo ngiyo nta gihindutse nuko byifashe niyo misiyo bariho. Natwe tubihanze amaso kubera yuko ntabwo biri buborohere kubera ko mama 23 n'ubwo mwumva wenda baba bafashe aka gace byaba ari uburyo bwo kugira ngo babige barebe gahunda ibazanye ndetse banamenye na strategy z'imirwanire kubera ko bahinduye nyine abasirikare bazanye amaraso mashyi bumva ko mama 23 yo ikibazo gukora no kubiga kugira ngo noneho yavanse urugamba izi abirwana nabo. Nuko nagutangariza muri iki gitondo ngayo nayo makuru azindikiye hano muri ACTU bikomeye cyane. Nta muturage ushobora gusohoka amagira buri wese ari mu nzu birakaze n'ibicika muri makeya. Yego Safari urakoze, reka bwo tugushimire dusoreza uduhaye raporo yo ku mirongo y'embere y'urugamba mu buryo burambuye. Namwe reka tubashimire kandi murakoze. Namwe bakunzi bacu mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro, reka dusoreza tubashimire cyane. Wowe dukurikiye bwa mbere kanda subscribe ntuzongere gucikwa ukundi. Stravista.